Hello guys, for today's vlog, mag-ride si Saiden ng kanyang bagong bisikleta. Tara Saiden, mag-ride ka ng bago mong bisikleta. Tara guys, videohan natin ang anak natin nag-ride ng bicycle. Welcome kayo dito guys, manood kayo sa aming vlog. Na guys, mag-ride na siya. Saiden, mag-ride na ka? Sige, intak be kung kabalo. Ge, intak. Ge, kusugjod. Ge, intak jud. Ge. Ge. Kusug intak. Na-stuck. Sige, ge. Kana. Na-stuck di ay. Sige, ge, kusog. Kung kabalo. Tanaw na to kung kabalo. Dili siya kada. Wala ba na na-stuck? Sige. Sige, ayun. Sige, itulod. Sige, sakya, God. Sige. Sige, sakay. Sige. Nya na, init. Dali, dire. Dali. Wala na. Sige, ride. Sige, kusog, jud. Intak. Sige, intak. Hi, rock. Sige. Yan, ane. Yan, ge, anak. Anak, ge. Ge. Kita nukutin pa. Ge. Ge. Ya, dito. Hindi man kabalo mo drive. Ge. Ge. Bati dyan. Ge. Ge, bante. Ge. Ge, bante. Ge. Batu kurang ang balikan bajengan rat. Ge, bante, God, bante rinta kusog. Na. Ge. Ay, di man mula